Siulu solanasang paranno sita musule paiman sidu pakaboro lante penanda bisaran na puang matua umpamatan na pena ulendu i channel YouTube DKB Bahasa Toraja. Ya tu kadan na puang matua lata bahasa lan atu ya teh. Dia lalamai surat na Nabi Yeremia pasal 25 angka karua saya lako sang pula pak. Yeremia pasal 25 angka karua saya lako sang pula pak. Apa dolo lata bahasa tu kadan na puang matua mai komi tamas sambayang. Ki pemalaran sia ki ba mati olo malabi mi opuang tu katuan ki menda di Korean sumanga ki. Belan na kisan datongan ni puang kumua ina tontongkan mi pakaboro lan mintu sulapa katuan iya te. Pagarri kan ido mai mintu salah budang ki opuang ang kisipato mengkareke mati olo malabi mi. Kamu opuang pena masalo lo empato duga ni patu borong na tu kadame ke laki basai. Mangandokan mak kurre sumanga kan lansangan na puang Yesu. Amin. Kadan na puang na kuah. Ya ke ganda mi 70 tahun na. Laku papakan ni tumintu kakadakian na datu Babel sia bangsa iya to. Kadan na puang. Sia ia duka tu padang to kasdim. Laku popem padang lobang saya lakona. Angka 92 pasal 25 papasanta. Na dipakondi na kuah. Ka masokanan na puang lako mintu na. Sulu tu dikaboroi lan puang Yesus Kristus. Yake di pemanasay. Ba tu yake tatiroy. Butung-butung tomendadi mo pahang. Sia kabiasan na Buddha tahu. Tukumua ia keden si misa tahu si tandan. Ba tu si porai misa to uno ko i misa toyan. Ba tu kakuasan. Ya tu tahu ya to. Susi-susi to kumua tang narua mo ya atoran. Moi anna umpogau kasalan. Bela nasi sang mane. Tuntoy kuasa ia moto. Anna marabang tilendok dio may atoran sia ukungan. Ya tu agan iya to umpabu tu misa pekutana kumua. Mak dinduka rakaya sia bisa duka rakaya dadi lako to napilei sia napake puang matua mendadi kaunanna ba tu to mak kamayanna tu agan susito. Suluk tu di kamasailan puang Yesus Kristus. Pak Basanta lan mai surat na Nabi Yeremia pasal 25 angka kasera. Dinanai umbasai si orangi kumua ia tu Nebukadnesar. Ia mau datun na Babel. Nasangai puang matua bisa duka kaunanna. Maapari belana na pake puang la umparampo. Ukungan pak pangadaranna 20 tahun na masaina lako to Yahuda. Belana yaitu bangsa Yahuda tang mak perangi. Ondong pi anna pabali-bali lako parenta sia pak porayan na puang matua. Apa denduka atuna anna ia tu bangsa Babel lana rua kasengken na puang belana na pogau. Ba tu umpogau duka Buddha sia mak rupa-rupa kasalan. Ton na atun na pake puang unnada to Yehuda. Betonan na kumua. Yake ya tu simisa bangsa. Na pake puang matua unnada bangsa bak tu tondok senga. Ya tu bangsa bak tu tondok senga. Tu na pake puang matua ya to. Makdinnya na pogau sia. Makdin umparenta tu bangsa na sorong puang lako kalena. Apa? Ia an nagau tang tongan ni. Batu ia napogau illa ko bangsa ia to tutang melona. Menasa kuma bangsa ia to. Tai duka an nalalendok dio may kasengkean siya ukungan na puang matua. Sulu kaboro lan puang Yesus Kristus. Minto ki solanasang inang paralu lata akui si tuang takure sumanga kumua. Yatu kita te kaunan na ki puang matua. Yaitu kita solanasang untarima mo ki kasalamaran batu katuan selakona
Tu napak kamasian puang lako kita lan puang Yesus Kristus. Apa moi anta di saburan mo kau nanna puang matua. Paralu lata tanga sia lata pari ina kumua. Tae antala umpo kadai sia umpo gau nasang bangi tu mintu na. Belanna ia tu kamasok kanan sia kamalamburan na puang matua. La na pati ngoduka sia la na pogau duka la ko mintu tau. Manasa kumua ia tu puang umpamalang pak kaboro na la ko minda tu tuo kina sia mengkau la ko kalena. Sile koran na to kumua ia tu puang la na ukung tu mintu na to tae anna tuo si turu pena anna puang sangadin na umpo gau pak porayan kalena. Ya moto siulu selanasang mai mokomi anta paribatangi sia tatoi mandai tu kana pilean tapuang mendadi kaunanna anta tontong mengkaula lako kalena sae lako lakona. Amin. Tama sambayang. Mangkomo kirangi tu kadami o puang matua. Tu la unada ikan ditontong la umpogau itu nakalo na sia mi pak parentan na lako kami. Da angki pake sia da na pake temi tau mi tutoyan dio kalena la na angkaran tutang nakalo na pena ami. Sangadin na ia toyan kamanarangan sia kamalutian dio kaleki. Laki pake umpangke komi sia umpak pesanan katonganan mi. Ma aku resumanga kan mati ulo malabi mi bela nami pokaunan mokan lan sangan na puang Yesus. Amin. Rampoin deto tukaran na puang matua. Tontong kipeta ada ku mau ta subscribe sia tapak bagian ni. Kuresumanga puang tontong umpasiria komi kamarampasan. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.